Ikaze nanone kuri Rafiki podcast, ndizera ko mukomeje kugira ibihe byiza kandi ko igitondo gikomeje kubagendekera neza cyane. Podcast yacu muri iki gitondo cyo ku itariki 28 z'ukwezi kwa 11 2025 tugiye kwibanda ku mirongo y'urugamba. Ni naho tugiye guhera, ubundi tubone kwinjira muri plan ya Donald Trump n'ibindi byose birimo kuvugwa bifite aho bihuriye n'intambara ya Ukraine. Impamvu tugiye guhera ku mirongo y'urugamba, ibintu bikomeje kuba bibi ku gisirikare cya Ukraine. Igisirikare cya Ukraine kirimo kurindimuka. Abanyaburayi barimo kwisaza bavuga ko Ukraine gishoboye kurwana, gutakaza Pokrovsk ntacyo biri buze kuba bivuze, ariko mu by'ukuri aba banyaburayi bazi ubwenge, ubwo bari bafite mu bihumbi 2022 bafite ubwoba ko Uburusiya bugiye kwigarurira Ukraine mu cyumweru kimwe. Uyu munsi bakongera bakabugira kuko igisirikare cya Ukraine kiri mu bibazo bikomeye cyane. Ibyo tugiye kuganiraho muri iki gitondo, turibanda kuri ripoti ziri gutangwa n'abanya-Ukraine ubwabo, Deep State n'ubuvugizi bw'igisirikare cy'abanya-Ukraine. Muraza kubyibonera yuko ntabwo byigeze bibaho mu gihe cyose intambara imaze. Nta gihe na kimwe abanya-Ukraine bigeze baripotinga intsinzwi kugeza no ku gisirikare cyabo ngo kiripotinga intsinzwi. Ibi ni ibiri kubaho bwa mbere kuri iki gisirikare. Abanyaburayi bashaka bahangayika. Ibyo barimo gukora basaza imigeri bashaka ngo gushyiramo ingingo zabo muri plan ya Donald Trump, mu by'ukuri nta ngufu zabyo bafite. Niba bari bazi yuko gutsinda Uburusiya muri Ukraine ari byo bizabaha ingufu, ibi byararangiye. Batangire bashaka uburyo bwo gupfukamira Vladimir Putin. Ahangaha umuvugizi w'igisirikare cya Ukraine niwe tugiye guheraho, bamwita Voloshin. Voloshin yavuze ati ingabo zacu zirimo guhunga ibitero by'Abarusiya nkana. Ni ukuvuga ngo mu byerekezo bya Zaporizhia abasirikari ba Ukraine, ingabo z'Uburusiya zirabegera, zatangira kubafabinga cyangwa se kubatera za fabu na za kabu, bagahita bahunga hakiri kare batarabazenguruka. Ibiri kuba muri Milnograd, ibiri kuba muri Pokrovsk, ibiri kuba muri Kupiansk, ntabwo bashaka guhura nabyo. Barimo guhunga nta mabwiriza. General Siski yamenyereye ko abasirikari be baguma ku mirongo y'urugamba kugeza ku wanyuma, ibibazo byose bahura nabyo. Ubu rero biragaragara ko muri Zaporizhia barimo gukwepa. Uyu Voloshin akaba yavuze ko ariyo mpamvu situation irimo kurushaho kuba mbi hehe muri Mariupol. Mwibuke Mariupol ku munsi w'ejo Vladimir Putin yayivuzeho. Ni ahantu abanya-Ukraine bagombye gushyiramo imbaraga uko dusanzwe tubazi mu rwego rwo kuvuguruza amagambo Vladimir Putin yavuze ku munsi w'ejo. Murabyibuka Zelensky ugifite ingufu n'igisirikare cye gishoboye kwijajara kikaba cyakora utu operation. Vladimir Putin yavuze ati Vovchansk turi hafi kuyigarurira, Mariupol ingabo zacu zayinjiye ndetse ziraza kuyirengaho byihuse. Zelensky yari kumunyomoza kuri uyu munsi, yari kohereza abasirikari bashoboka n'abadashoboka bakajya gusubizayo Uburusiya bagafata amavideo, ariko n'ibyo ngibyo nta kibishoboye. Abasirikari be barimo kumva Abarusiya bagahunga. Hano Deep State y'abanya-Ukraine iravuga ko ingabo z'Uburusiya zirimo kuadvancinga mu byerekezo bine. Abarusiya barimo gukomeza kuadvancinga. Baravuga ko Abarusiya barimo kuadvancinga muri Vovchansk. Murabyibuka Vovchansk Vladimir Putin yayivuzeho ku munsi w'ejo, twaranayirebye ku makarita. Ubundi bakavuga ko ingabo z'Uburusiya zirimo kuadvancinga muri Siversk, ngo mu nkengero za Siversk muri za Serebryanka, ariko murabizi ingabo z'Uburusiya zamaze kwinjira muri Siversk. Ubundi bakavuga ko ingabo z'Uburusiya zirimo kuadvancinga muri Dachnoe. Ahangaha ni muri Dnipropetrovsk. Ahandi zirimo kuadvancinga ngo ni Rovnopol, ni mu nkengero za Mariupol muri Zaporizhia. Ibyerekezo bine. Deep State y'ubwayo iremera ko Abarusiya barimo kuadvancinga. Nta na hamwe abanya-Ukraine bashoboye guhagarika Abarusiya muri ibyo byerekezo. Iki gisirikari murabona gisigaje iki kugira ngo mwemere ko kirimo kurindimuka nk'uko twabivuze? Byonyine kuba Deep State y'abanya-Ukraine yemera ko Abarusiya barimo kuadvancinga mu byerekezo bine, Vladimir Putin akavuga imijyi igera kuri 2, intambara ikomeye bari hafi kwigarurira, Zelensky na Siski ntibagire icyo bashobora gukora, ni ikimenyetso gikomeye cyane kandi kibayeho bwa mbere muri iyi ntambara. Igihe cyose abanya-Ukraine bagiraga uburyo bwo kuvuguruza Abarusiya, ibi byaranze. Mu bihe byatambutse General Siski yaravuze ati ntabwo bishobora gushoboka guhora twebwe dutakaza nta hantu hamwe dukora contre attaque. Agerageza kureba ko hari ahantu yateguraga contre attaque nawe havugwa ko byibura ingabo z'abanya-Ukraine zigaruriye aha n'aha, biranga birananirana.
asigarira mu gufunga defense, none na defense ye barimo kuyimenagura. Ni ukuvuga ngo abarusiya nibamara kurenga Huriapol, Vladimir Putin yarabivuze aravuga ati Huriapol nitumara kuyirenga kugera kuri Zaporizhia bizaba byoroshye. Murabyibuka ko yabivuzeho. Pokrovsk nibamara kuyirenga kugera muri Dnipropetrovsk biraza kuba byoroshye. Cyane cyane ko Pokrovsk bari buze kuyirenga bamaze kurenga n'utundi dusantre umuntu yavuga ko turi hagati ya Donetsk na Dnipropetrovsk, ari two twa Novopavlivka, twa Ivanivka. Utu twose murabizi ko abarusiya barimo kutuvana mu nzira. Imbere yabo harasigara Tambarare, kandi nta kintu abanya-Ukraine bigeze bategura aho ngaho kugira ngo bashobore gutegura defense muri iyo Tambarare isigaye, kugira ngo abarusiya bakomeze bagere muri za Poltava na za Zaporizhia na hehe. Byatwara abanya-Ukraine igihe kirenze umwaka wose, kandi nabwo ntibyaborohera kubera ibitero by'abarusiya. So no kuvuga ngo inyuma ya Pokrovsk, inyuma y'iyi migi yose abarusiya barimo kwigarura mu byerekezo bya Zaporizhia na Dnipropetrovsk, nta defense abanya-Ukraine bahafite, ntayo. Kandi noneho wajya no mu byerekezo bindi, ubwo no kuvuga ngo nihamara kuvamo Kramatorsk, Sloviansk bimaze kugenda, kuko byo murabibona ko ni ikibazo cy'igihe gusa birimo kugenda. Ibi nibimara kugenda abanya-Ukraine nta defense yindi bari buze kuba bafite. Ni nabwo bwoba abanyaburayi batangiye kugira, abanya-Ukraine batangiye kugira. Bimwe abarusiya bavugaga ko bazaza bakagera ku ruzi rwa Dnepr batangiye kubibona nk'ibishoboka, kuko ikindi kintu gishobora kuba cyaba nk'ikintu wenda cyafasha abanya-Ukraine mu kuba bafunga defense bahagarika abarusiya, umuntu yavuga ko kiri kamere ni uruzi rwa Dnepr. Abenshi bavuga ko ruzaba umupaka wa Ukraine n'Uburusiya, umupaka uri kamere, umupaka uri naturel. Abarusiya bashobora kugera kuri urwo ruzi mu buryo bwihuse. Abanyaburayi ntibashobora kohereza ingabo, nta kindi kintu bashoboye gukora, ariko baracyarimo gusaza imigeri. Hano bakomeje kwandika inkuru zivuga yuko igisirikare cya Ukraine cyemeje amakuru avuga yuko ingabo zabo zirimo kwiruka. Abarusiya barimo kubageraho bakirukanka mu byerekezo bya Huriapol, barimo kwirukanswa n'ikirero. Kuko urabona abanya-Ukraine barimo kubivuga nko kwisobanura bati niyo mpamvu turimo gutakaza Huriapol mu buryo bwihuse. Ariko mwibuke nge narabibabwiye ubwo Zelensky yavugaga ko Huriapol strategique bagomba kuyirwanaho, ibinyamakuru bimwe na bimwe bikavuga yuko bizatwara amezi kugira ngo abarusiya batware Huriapol. Nge narababwiye ntibikurikije ibyo turimo kubona mu gisirikare cya Ukraine, ibirindiro byose byaba biri muri Huriapol, nta kintu bivuze niba abanya-Ukraine ntacyo kubishyiramo bafite. None uyu munsi barimo kuvuga bati ingabo zacu zirimo gukubita amaso abarusiya zikirukanka. Ibirindiro se biraza kurwanya abarusiya byonyine? Ibirindiro biraza kuba iby'abarusiya, biraza gufasha abarusiya gukomeza kwirukankana abanya-Ukraine no kubabuza kuba bakwisuganya bakaba bagaruka kubakoraho contre attaque, kuko abarusiya bari guhita binjira mu birindiro byubatse. Icyo bakora ni uguhindukiza intwaro, izarebaga mu bice by'abarusiya zikareba mu bice by'abanya-Ukraine, nta kindi. Bo barinjira mu birindiro byubatse. So rero tuvuye kuri ibi by'abanya-Ukraine barimo kwirukanka, abanya-Ukraine bakomeje no gufatirwa ku mirongo y'urugamba mu bice bitandukanye. Hano hari nabonye abarusiya batabaye wari urimo kubasingiza cyane, arimo gusingiza abamarine b'Uburusiya, akaba yarafatiwe mu byerekezo bya Dnipropetrovsk, ariko abari buze gufatwa ni benshi, cyangwa se bakomeje gufatwa ni benshi. Mwibuke hari brigade nyinshi zazengurutswe muri Milnograd, hari abasirikari 3500 Vladimir Putin yavuze bazengurutswe hakurya y'uruzi rwa Oskol. Mu by'ukuri abanya-Ukraine bari buze gufatwa n'abari buze kubisigamo ubuzima bagerageza gukwepa nabo ni benshi. Ibi nibyo nababwiye birimo kugera mu bindi bice by'intambara. Abasirikari bakavuga bati ntago dushobora guhura n'urwo abari muri Kupiansk barimo guhura narwo. Babona abarusiya babakajijeho intambara barimo kubafabinga bagahita birukanka. Ikindi kirimo kuvugwa ahangaha ni tactique nshyashya abarusiya barimo gukoresha barwanisha drone zabo za Gerani. Murabizi mu bitero bya za drone ubundi haba hari za air defense systems zihangana na za drone, hakabaho za drone ziza kuzisanganira mu kirere zije kuzisenya, ariko hari n'uburyo bwo kuzamura za helicopter n'indege ntoya mwazenstayeho za machine gun, noneho drone mukajya muzisanganira mu kirere mukazirasira mu kirere. Ni uburyo bukoreshwa n'abanya-Ukraine, ni uburyo bukoreshwa n'abarusiya, ni n'uburyo umuntu yavuga ko buri efficace. Abarusiya ariko noneho izi drone barimo kuzanamo izindi za Gerani zirimo kuza zihiga indege. Uvuga ngo niba hari helicopter iri guhiga za drone mu kirere, barazana indi drone ifite mission yo guhiga helicopter. Ni ibintu mu by'ukuri barimo kuvuga ko birimo kugora abanya-Ukraine, kuko nabyo ubwabyo birimo gutangazwa n'igisirikare cy'abanya-Ukraine. Gerani zirimo guhanura indege za helicopter n'izindi zirimo kugerageza guhangana n'ibitero bya za drone. Ikindi kirimo kugaragara ku mirongo y'urugamba nabonye abarusiya bakoresheje drone
zifite ibyo bita termite biba bimeze nk'umuriro. Izi drone ziba zicira bimeze nk'umuriro, noneho uwo muriro ukajyana n'ibintu bimeze nk'amavuta bituma ibyo biciriyeho birushaho gufatwa n'inkongi. Izi drone rero zirimo gutwika imihanda muri za Kramatorsk, Sloviansk, muri utu dusantere twose cyangwa se muri iyi migi yegereye ibice birimo kuberamo intambara. Murabizi ko kugira ngo ugeze ibikoresho ku mirongo y'urugamba, za drone zitabashije kubisenya bagiye bubaka imihanda bakayikwiza za supanet. Murabyibuka abanya-Ukraine bagiye kuzizana no mu Bufaransa, bagiye bazana iz'abarobyi hirya no hino, bubaka imihanda za kilometero na za kilometero, kugira ngo rero drone z'Uburusiya zibashe gusenya ibyo bifaru by'abanya-Ukraine n'ibikoresho barimo gucisha muri iyo mihanda. Barimo kuzana za drone zimeze nk'amadragon, zicira umuriro zikagenda zitwika cya gisupanet, hakongera hakarangara. Mu by'ukuri bikongera gusubiza abanya-Ukraine akazi ko kongera kubyubaka, ariko nanone bikabatinza kuba bageza ibyo bashaka kugeza ku mirongo y'urugamba. Iki ni ikindi kintu drone zirimo gukora kijyanye n'aho urugamba rugeze. Urugamba rurimo kuzana amayeri. Narababwiye nti ushobora kuba ufite ziriya drone zose abanya-Ukraine bafite n'iz'Abarusiya bafite, uzi no kuzikoresha, ariko bitajyanye n'amayeri y'urugamba ajyana nabyo, nta kintu byakumarira. Nicyo kintu Abarusiya n'abanya-Ukraine barusha abandi, kuko abandi gukoresha za drone nabo bashobora kubishobora, gukoresha intwaro runaka bashobora kubishobora, ariko amayeri ajyana nabyo, icyo nicyo kintu gikomeye abantu bagomba kumenya, cyangwa se ibihugu hirya no hino bigomba kumenya. Tuvuye kuri iyi drone turakomereza kuri Donald Trump. Donald Trump ku munsi w'ejo aganira n'itangazamakuru yavuze ibyo tumaze igihe tuvuga. Yaravuze ati ni igisebo gikomeye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba kugeza kuri uyu munsi dufite icebreaker imwe mu gihe Abarusiya bamaze kugira icebreaker 48. Ati ntabwo bisobanutse, Abanyamerika barasigaye. Donald Trump ubushize mwarabyumvise ko yashakaga kugura icebreaker mu Burusiya, ariko ibinyamakuru bimwe biravuga ko ashaka kwifatanya na Greenland barebe ko bakubaka icebreaker zabo. Ni ikibazo gikomeye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zirimo kwisanga zarasigaye kuri ibi ngibi. Byanze bikunze kandi bashaka kuba bagira catch up, bagomba kuguriza Abarusiya, kuko Abarusiya bafite nyinshi kandi bakomeje kuzana izindi zifite n'imikorere mishyashya n'ubushobozi bushyashya. Abanyamerika kuri ibi ngibi barasigaye. Bo mu myaka yashize bagiye mu kwiba peteroli no kwica abantu muri za Iraq na za Afghanistan mu ntambara zitarangira. Abarusiya bari kuri uyu mushinga. Uyu ntabwo ari umushinga utangiye ejo bundi. Icebreaker 48 kuzigeraho ntabwo ari ibintu wakora mu myaka 10. Ni ikintu Abarusiya bamaze igihe bakoraho. Donald Trump rero arasaba ko bakanguka no bagatangira gukora kuzabo. Nituva kuri Donald Trump turakomereza kuri plan ya Donald Trump ikomeje gusaza Abanyaburayi. Abanyaburayi basaze. Hano inteko ishinga amategeko y'Abanyaburayi yemeje yuko Uburayi bugomba guhabwa umwanya mu biganiro. Yemeza yuko hagomba kubaho ceasefire muri Ukraine. Abarusiya bagomba kwemera gushyiraho ceasefire igomba gukurikirwa na garanti z'umutekano zigomba guhabwa abanya-Ukraine zitanzwe n'Abanyaburayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyaburayi iyo bavuze iki ngiki baba bavuze ka gashinga kabo ko kohereza ingabo muri Ukraine mu buryo bakiri muri daruru. Ikindi bavuga yuko ibijyanye n'ubutaka bwigaruriwe n'Uburusiya butagomba kwemerwa n'imiryango mpuzamahanga cyangwa n'uwari we wese nk'ubutaka bw'Uburusiya. Bigomba kumvikana ko ari ubutaka bwa Ukraine Uburusiya bwashimuse. Ikindi bakavuga ko hagomba kujyaho principle ivuga ngo nta kigomba kuganirwaho kuri Ukraine nta kigomba kuganirwaho ku Burayi nta Burayi. Ibyo ni by'Abanyaburayi barimo gusaba, kuko basanze barimo kuganirwaho badahari, basanzwe barimo gufatirwa ibyemezo badahari, barashaka kuba bahibereye. Ikindi barimo kuvuga, baravuga yuko amasezerano agomba kugerwaho atagomba kubuza Ukraine ubusugire bwayo n'uburenganzira bwo kuba yahitamo ibihugu yagirana nabyo umubano cyangwa se imikoranire mu bya gisirikari, kuba bayibuza kwinjira muri NATO cyangwa se ahandi. Ibyo ngibyo ntabwo Ukraine igomba kubibuzwa, kimwe no kubaka igisirikari cyayo. Iyo ngiyo nayo ni daruru ikomeye cyane. Ikindi kirimo kuvugwa muri iyi plan cyangwa se muri izi ngingo Abanyaburayi bashaka kugeza kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko imitungo y'Abarusiya igomba gufatwa igahabwa Ukraine. Ibihano bikazakurwaho ari uko Uburusiya businya amasezerano bwemeye ibi ngibi. Butabyemera Abanyaburayi bagiye gutegura package ya 20.
package ya 20. Rubio yarabasetse yaravuze ati niba mugerageje gukora ibintu ku nshuro ya 19 nukuvuga ko ibyo bintu byabananiye mwashaka ibindi mukora. Abanyaburayi muri package ya 19 ya 20, package ya 20 bazashyiramo ibiki? Karas akajibwe k'abanyaburayi. Karas ati mu myaka 100 ihise Abarusiya bagabye ibitero ku bihugu 19 byose. Ati muri ibyo bihugu 19 hari ibyo bagiye bagabaho ibitero inshuro zirenze 4 cyangwa se 3. Ati ibyo bihugu nta na kimwe kigeze gitera Uburusiya. Ati niyo mpamvu Uburusiya ku meza y'ibiganiro bugomba kugira ibyo bwigomwa buzabuza Uburusiya kuba bwakongera kuba bwagaba ibitero ku kindi gihugu icyo ari cyo cyose. Aka ni akajibwe, niyo mpamvu nkita gutyo kubera ko Karas ava mu gihugu cya Lithuania. Karas ntabwo apeza habe na gato usibye kuba hagarariye diplomasi y'abanyaburayi. Uyu munsi kuba yihandagaza akavuga ikintu nk'iki ngiki bikwereka imitekerereze ya diplomasi y'abanyaburayi ahantu ihagaze. Kumva ko Abarusiya bagenda, ngiye n'icoro nababwiye nti abanyaburayi bareke kwishyira mu mwanya. Abarusiya bari muri competition n'abanyamerika, ntabwo bari muri competition n'abanyaburayi. Igihe cyose batarabyumva gutyo rero ni ibintu biri buze gukomeza kubagora cyane. Nk'ibi ngibi urumva ko ni ibitekerezo bya cyana mu by'ukuri. N'abantu batandukanye nabonye barimo kumugaya cyane bavuga ko ari imvugo zo kwishimisha, no gushimisha ururimi, no kuvuga kugira ngo ushimishe ururimi. Nk'iyo Emmanuel Macron ari kuvuga ibijyanye no kohereza ingabo muri Ukraine, ari kuvuga ibyo gukomeza kubaka igisirikare cya Ukraine, abona uburyo barimo gutsindwa ku mirongo y'urugamba, mu by'ukuri bumva ko nawe arabivuga kugira ngo ashimishe ururimi. Ni entertainment abarimo gukora, nta kintu gifatika bahagazeho. Ibi ngibi ariko abanyaburayi barimo kuvuga bikaba bigaragaza ko ari abanyaburayi, ari abanya-Ukraine biteguye guhangana na Donald Trump. Kubera iki? Uwitwa Yarmak murabizi ni umuntu ukomeye cyane wa Zelensky. Uyu yatangaje yuko nta muntu n'umwe uzigera yemera yuko ubutaka bwa Ukraine buhabwa ikindi gihugu. Ukraine ntabwo izigera ikora ku ngingo zituma ihindura itegeko nshinga ryayo. Nta muntu n'umwe yavuze ati kereka Zelensky n'abatakiri president. Hano nabibonye ndavuga ariko nyamara Zelensky tuba tumupinga tuvuga tuti yibeshye ku gaciro ka Ukraine, ariko umuntu atekereje neza n'intambara zose Donald Trump arimo kurwana, Ukraine ntabwo abanyamerika bapfa kuyirekura gutya. Icyo kintu Zelensky arakizi. Ikibabaje rero kuri we nubwo badashobora kuyirekura, bafite ukuntu bamuvana ku butegetsi bakagumana Ukraine yabo nta Zelensky. Nicyo kintu kigoranye, ariko kuba yari yarabibonye ko Ukraine batapfa kuyirekura, yari yabibonye. Kuko Donald Trump ukuntu barimo kumusaza, n'ubu ngubu muraza kubireba yuko abanyaburayi mu by'ukuri baraza kumucalenjinga. Ikintu kiri buze kubereka yuko Ukraine ntabwo abanyamerika bashaka kubivamo, kuko akenshi mu gihe mwumva bavuga ngo Donald Trump nibiza kumugora araza kubivamo, intambara yirekera abanyaburayi, ntabwo yabikora. Ibi rero Zelensky arabizi, nibyo yashaka kubyaza umusaruro, ariko aho bikomereza kuba bibi kuri we ntabwo bazarekura Ukraine, ariko Zelensky bazamurekura kugira ngo ibintu bigende mu buryo bwabo, bayigumane mu buryo bwabo. Intambara barayitsinzwe, bayihagarike, barebe ko basagura ikintu kuri Ukraine. Kubera ko Zelensky atazaba arimo na Yarmak, niyo mpamvu bakomeje kugorana. Zelensky muri video asa n'uwihebye cyane yafashe ku munsi w'ejo, yaravuze ati muri iki cyumweru hateganyijwe ibiganiro bikomeye cyane hano muri Ukraine. Hari abazagirana ibiganiro na delegation yacu y'abanya-Ukraine, ndetse banagirana ibiganiro nanjye ku giti cyanjye. Ni ibiganiro bizaba bikomeye mu rwego rwo gukomeza gushakisha uburyo iyi ntambara yahagarara. Zelensky ntabwo yavuze uyu muntu bazagirana ibiganiro, ariko nta mpamvu yo gutekereza kuri Donald Trump, kuko murabizi Donald Trump yavuze yuko azahura na Zelensky, ariko Zelensky amaze kwemera plan. We rero yanze kuvuga uyu muntu kugira ngo ibitangazamakuru bitekereze ko ari Donald Trump, ariko ntabwo ari Donald Trump, nta nubwo ari na Witkoff, nta nubwo ari Kushner. Zelensky bamwohereje ni general, ni umusirikari, ni umwe mu bahagarariye igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umwe mu nzego zo hejuru mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'abazamuherekeza ahangaha muri Ukraine kuza kubabwira ibintu uko bihagaze cyangwa se kumvikana n'abanya-Ukraine. Murabibona ko uwitwa Kiroge ntabwo akirimo gukora, ubundi niwe wakagombye kuza ahangaha muri Ukraine. So hazaza wa musirikari ubirimo cyane, uyu niwe uzaza guteruriza Zelensky, kumubwira uburyo agomba kwemera atakwemera Vladimir Putin akamwigarurira.
kuko abasirikari bo nta mikino baba bafite, n'ubushize barababwiye bati ubwo abanya-Ukraine batangiye kwimyoza bavuga bati ibi rwose ntabwo byumvikana, muri kudusaba gutanga ubutaka abarusiya bananiwe gufata. Uyu musirikare arababwira ati ubwo butaka n'ubundi nimwanga kubutanga uburusiya buraza kubufata, kandi noneho bishobora kuba bibi cyane bagafata n'uburenzeho. Uyu ni umusirikare uje guteroriza Zelensky. Zelensky niyo mpamvu no muri iyi video rwose ameze nk'uwihebye, ariko biragaragaza yuko plan ya Donald Trump abanya-Ukraine bagiye guhangana nayo. Mwabibonye bayisebeje mu buryo bwose bushoboka, batangiye bavuga ko ari plan yateguwe n'abarusiya, ngo nayisomye ubona ko ari ikirusiya bahise basemura mu buryo buri direct mu cyongereza, bayivuzeho byinshi cyane. Ariko hanga ikinyamakuru bita Axios cyasobanuye inkuru ivuguruza ibyinshi mu byavuzwe. Ikinyamakuru cyavuze yuko iyi plan yateguwe n'uwo bita Witkoff afatanyije na Kushner. Bamaze kuyitegura bayereka Rubio na JD Vance na timu zabo, babyumvikanaho ko iyo plan yumvikana. Plan bayigeza kuri Donald Trump arayemeza. Ahanga bakaba bavuga ko ibirimo kuvugwa ko muri administration ya Donald Trump harimo ibice bibiri, igice cy'abanya-Ukraine kiyobowe na Rubio, igice kirwanya Ukraine kiyobowe na JD Vance. Mu by'ukuri bavuga ko atari byo, bavuga ko timu ya Donald Trump ni timu imwe irimo gukorera hamwe. Ibintu babyumvikanaho, ari abajyanama ba Rubio n'aba Witkoff bagiye baganirizwa, bose bagiye bavuga yuko inama bayikoreye hamwe ndetse icyemezo bagifatiye hamwe, nta byo kuvuga ngo harimo timu ebyiri. Ikindi bavuga ko ari ihangana ririmo kuzamuka hagati ya Rubio na JD Vance, kubera ko Rubio nawe ashaka kuziyamamariza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubutaha. Rubio ntabwo ashaka kwiyamamaza ubutaha arashaka gushyigikira JD Vance, ni ukuvuga ngo barashaka gukora team, JD Vance perezida, vice perezida akaba Rubio. Usibye ko ibinyamakuru byinshi nabonye bivuga ko Rubio ashobora kuba yaba perezida mwiza wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nanjye nkurikije uko namubonye, mu by'ukuri mbona ashobora kuba yayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika neza kurusha abandi bose. Uwo dukomerejeho ni Viktor Orban kuri uyu munsi arajya mu Burusiya, arahura na Vladimir Putin, baganire kuri petrole, kuri gaze, banaganire ku kibazo cy'intambara ya Ukraine. Ntabwo ari buze kubavugira abanyaburayi, kuko abanyaburayi babuze ubwenge, baracyashaka kugira kuri Vladimir Putin banyuze ku ntambara ya Ukraine, banyuze kuri Donald Trump, mu gihe bafite Viktor Orban wigirayo direct, bafite Fico wigirayo direct. Ubu ndategereje kuza kumva amagambo bari buze kuvuga barwanya uruzinduko rwa Viktor Orban. Bararwanya Viktor Orban ko yagiye mu Burusiya, kandi nabo barimo gushaka uburyo bwo kuganira na Vladimir Putin. Abanyaburayi baba basekeje cyane. Hanyuma umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya yasubije Karas wavuze yuko mu myaka 100 Uburusiya bwagabye ibitero ku bihugu 19, kandi ibihugu 19 akaba nta na kimwe kigeze kigaba ibitero ku Burusiya. Mwibuke muri iyo myaka 100 Abarusiya batakaje abaturage barenga miliyoni 20 mu ntambara zabagabweho. Ugiye kuzibarira zose hamwe, Abarusiya bashobora kuba barageje no muri miliyoni 25 by'abaturage batakariye mu ntambara. Uyu minisitiri rero, uyu Zakharov uvugira Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, yavuze ati nari narayobewe impamvu Rubio yanze guhura n'aka kajibwe. Uyu ntabwo ndi bumutindeho. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo kugurira Ukraine abamercenaires. Bimwe nababwiraga, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo zishaka kuva kuri Ukraine, ariko nanone Zelensky ntabwo ashaka ko barangiza ibintu mu buryo bwabo. Ukraine baraza kureba uburyo bayitabara, bareba icyo barokora, ariko Zelensky baraza gucaho, kuko ibingibi birashoboka ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zirimo kugurira Ukraine abamercenaires. Nta bundi buryo bwo kubikora. Baravuga ko barimo kubagura muri za Philippines n'ibindi bihugu. Iki turaza gutegereza twumve ko hari ibirenze biri buze kukivugwaho. Kiev na Londres bamaze gusinyana amasezerano yo gukorera drone z'abanya-Ukraine mu Bwongereza. Izi zikaba ari drone zihiga izindi drone, uvuga ngo ni drone zijya guhiga izindi drone mu kirere. Inganda muri Ukraine Abarusiya barazisenye, barazimaze. Igihe cyose abanya-Ukraine bagerageje kurubyutsa, abanya-Ukraine ubwabo menya banarugambanira, ruhita ruraswaho. Ubu ngubu uburyo bwonyine abanya-Ukraine bafite bwo gukora intwaro zabo no kuzikorera hanze, bakazajya bareba uburyo bazinjiza muri Ukraine. Aya ni amasezerano mu by'ukuri umuntu yavuga ko ari meza ku banya-Ukraine, kuko byabafasha gukomeza gucura intwaro zabo. Hanyuma uwo bita Yarmak
hari umudepite bita Zelezniak yavuze yuko Nabu na Sapu barimo gusaka mu rugo kwa Yarmaki kuri uyu munsi. Sinzi barabona iki se, abantu baba baratangiye babivuga kera kose bavuga ko iperereza ririmo kumwegera ntibajye kumusaka, uyu munsi bajya kumusaka bakagira icyo babona. Ibi bintu simba mbyumva njyewe. Wampa icyumweru kirenga amezi arenga uvuga ko ugiye kunkoraho iperereza ukazaza kunsaka ukagira icyo unsangana? Simbizi, reka tuze kubireba, ariko njye mba numva baramuburiye bihagije. Ikindi kiri kuvugwa ni ibitero by'abanya-Ukraine. Ibitero by'abanya-Ukraine mu ijoro ryakeye byari bikomeye cyane, kuko hano inkuru ziravuga yuko muri iri joro ryakeye abanya-Ukraine bohereje drone nyinshi cyane mu bice biyoborwa n'Uburusiya, ku buryo umuntu yavuga ko izo bohereje muri iri joro ziruta izo bohereje mu yandi majoro yose yabayeho muri iyi ntambara. Murumva ko abanya-Ukraine barimo kugerageza kureba ko nabo bakora ka statement byibura bakareba ko hari ikintu cyaba kirimo gushya mu Burusiya cyavugwa mu bitangazamakuru bitandukanye. Babigezeho ntabwo babigezeho, turaza kubirebera hamwe mu biganiro biri buze gukurikiraho. Murabibona muri iki kiganiro ntabwo twakoresheje amakarita kugeza no kuri uyu munota. Sinzi impamvu abanyamerika ntabwo bari updating amakarita yabo, kandi nagerageje kureba ku makarita ya Deep State nsanga bari muri daruru ikomeye cyane, nubwo rimwe na rimwe baba bavuga ibintu ukuntu birimo kugenda, ariko urebye amakarita yabo haba harimo akantu ko gusigara inyuma gatoya, cyane cyane nko mu byerekezo byo muri Huriapol. Turaza kubirebera hamwe mu biganiro biza gukurikira igihe cyose abanyamerika bari buze kuupdatingira amakarita yabo. Muraza kubona ko Huriapol iri mu marembera, kimwe na Novopavlivka. Ntegereje no kureba uko bimeze muri Novopavlivka, by the way. Amahoro kuri mwese.